ner malaken yam kanasen kon tin ba jo me ba jeling an walle re which ka South Sudan shinetin kon tin la MP ni chaga cholono biken parliament ba jenyok kami talk jenyok ala roja dan la latke la kena take discussion it latke ka kume re which ka juba ka luagambor chala do nena chala do ka shanga bangwan ka pai bakal shamba wana pai bakal ba parliament ba je nyoko mutuo ko jako ba dole ba ka nyoko mutuo ko tin chike mesha ngani gwase dan alai spokesperson dung transitional national legislative assembly she kana gagni ko gwade dan ku kan la paya non sen wone ne ka jelat ka pay bakel shanga bangon ka pay bakel won kin dangro jan dangro de dich ajan shanga danan ba parliament ba je lep keje te ko muku kan lat gwase me kan chol kan di alten kontin la MP ni til la lat keten lat re wi ka South Sudan ki juba kan chol ne all honorable members ko bi ka rodi report ko bi kan session andana ba tok ke ta dana banadol ka je re lwa ka mo ko ngai ko na nur re lwa ka mo te la wa dol ka tin content de South Sudan de kan nang re mala ke re daka ken mo gor mo no de kan lat chala do ken ti ken ideal ken ga shol an go bi ka rodi report ken chang mo kan ben ko ba parliament ba nyok mi lep ka je ala parliament che te ka pes dang die chaja gek lo je te ka pes dang die telam dol gatin of course tele dol mi de dol tenere parliament ka kodi man yam bana ngach ne ga gwaze dan me che kor me che to ko je ka paikel ka plan te ko ne ala de kirma yadit chaje stab no ba function ke betelet ka dobe dane gwe kirma yadit no dere kume SPLIO derja gagrar ki deje wuch re kume ka shitka me chala den tama kuna la chorka kor kamisha MP ni SPLIO dial cheka joj andam ko kala nyoko mi chole ke che chole MP ni SPLIO but chol ni kan MP ni dia re wi ka South Sudan no de ko de report ko de session mo de jo to ko tikenten ko mo ken shiran chebe yo de jen wo dong dat tin ko dong de joj ba mi ken ro de report bane ngajin gwanu tega tana the chijen kaji SPLIO to de won gwasamo but he can be a part of that ko ken sharo barne ko gwate dan so jo me shalat enetin kon tin la dole tin la ken tit kadien ka do badana de ken woni am kaje ere dul kanamo so jo me shalat mi gorno de nywa ya kel kadi yente ka ngitin no ta ka mido dien mi gorde nywa ya kel bo gwasame dera kwi loka mo beje nywa ka ya kel gwadam okay menen yana me ke beltin kontin kapke re which de kono chol re we can answer bele anang re we can answer ken bele ti cha anang re which ko de ko ke civilian ne content re we can answer but ken wo bel tel ramaten winemi so ka cha jaga chup ka tel melel ke men pen ko to binat biken wen gwad mo ngai kono ki ko re dan china chi ke jere we can answer teram tere we can answer tela dong tela gartiene ani inde ni ka rodi ani ne te kabel gwad mo de ni gujeno ken no ke ne tin kon tela de ni so chi ke ne tin kontin de kon ga cholono ike jewet jewet di al chi ren bar so ani de ni ka rodi nan tamma ngodo re wechen wano mission no te bele kap ke te ga mele rode chi ke ne tin kon tin la jewich but kanetin kon tin la dine kabelo dine nen gwada moni menere ni ala me nen kon mo gwada me kare ni ala kon ya bele anang re we kana ser kan ulang ko bel cha kan nang kana ser ka cha kan nang ka ulang meni longo shuk ka do be dane ji kin ma yadi larga jeno ba bel ba kan nang re winden kon ya dak mi mone me bo che chuong ko dong mission na shi ka dak shi na shi ka nak ka jana biele bugorno bi kala loka kwen ngoda bobbe jamat so jo me janana gode nywa ye kelen ko nywa ne ko ken biatka mal bye bye